It is a wonderful day babukele umsakazo eSwatini TV Themkwesimvuyisa ngiyanibingelela ngiyanivusela kuphi nakuphi la kufinyela khona umsakazo eSiswati eSwatini TV esiphinde sikhona ke babukele ehleli lakho lothanza kakhulu lithini libandla ehleli ngebabukeli ngiba nabantu abadala babafundisi bese ke siba netingcoco ke bese ke abantu abadala ke sabayakhona ukuthi basichazele kabanti ngaso sihloko lesuke sikhuluma ngaso inhloso yethu babukeli ukuthi thina ngalapha emsakatweni sinilethele lokulesuke sikhuluma ngako sibe semaswati sesitakale sithathe lethuba nje sibonge kakhulu lamuhla ke babukele sithi nje sesibuke indzaba lenkulu kakhulu yema dangers of addiction siyathi ke ukuthi ema addictions maningi kakhulu singawabala kushonelanga kodwa ke lesingakusho kubhlungu kakhulu kwenda into songasathanzi kuyenda bakhona ke abantu abadala lengihamba nabo lamuhla ukhona lapha umfundisi ngimfundo Mehluli wakadlameni usuka lapha His Majesty's Correctional Services ulapha evula masango kahamba yedwana ke umfundisi uhamba nemfundisi Khoza usuka lapha ebandleni la The Love of God Assembly bathi ke lamuhla asesitokhulumisa tona nanizaba nati umfundisi Khoza ke uphinze ke abe ngilo ke liphoyisa sithi nje asathe lethuba ke abantu abadala lamhla nje ngicela cala ngawe Nkosi nginivusele baba asivusele kuwe babembuyisa sibingelele nabo bonke lababukela lona msakadiwe Swazi TV siyajabula kwekuthi nanamuhla singaphinze futhi sibe ingcenye yakho nje mbukele ekhaya kube khona lesikulethako selithokotela nalehlelo babembuyisa kunengileli kwendako etimpilweni tethu singemaswati nakwekuthi ke sithola kufunza sithola kucaciseleka ngato tonke izinto ngaba kubonga nakuMadam Commissioner General we His Majesty's Correctional Services kwekuthi asivumele sibuye sihlephulele sona sive semaswati ngemsebenzi lesiwendako mbuyisa. Amen. Ngiyabonga kakhulu Nkosi Mr Khoza ngiyacela mfundisi kuvusele esiveni semaswati. Siyavusela mbuyisa egameni lika Jesu nakuso sonke sive semaswati lesibukela lo msakazo sivusele kakhulu kubo bonke nje labakhona etingalweni tonke labasibonako. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nekuthi namuhla sithole lethuba lekuthi besingaba khona ehlelweni lelimcoka ngalendlela cha mfundisi sesikiyo lenzaba leyo bese ngivele ngishilo sihloko ukuthi lapha bungoti nje beaddiction lomunye ke akayathi nale addiction akathi ukuthi sikhuluma ngani mhlambe mfundisi ungasichazela sisive semaswati kodwa nasikhuluma ngeaddiction sikhuluma ngani uyibona ngani futhi ukuthi hayi ungathi addiction le siyabonga mbuyisa ngiyawuthanda lo mbuto kakhulu lokungenda nguthanze ukuthi ngiyathi ukuthi labaningi bantu baqabanga ukuthi iaddiction kwehluleka kwenda into letside kanzi nangabe sesibuka lolicwaningo lo number mbamba nasikhuluma ngeaddiction stouts yi disorder lesuke sendekile emqondweni wemuntu lokusho ukuthi kuphathamiseka kwekusebenta ngendlela lefanele lokuthiwa neuropsychological ngaleli bito la khona lokusho ukuthi it's not a failure of a willpower but a brain disorder that involves kuguquka kwemcimba noma kwengqondo ngendlela bo operator ngayo bese uoperateiswa simo lesitside noma umotivatwe kuthi wende naku lo sowendiswa kona without you ufuna noma ungafuni uyayibona lento le kanjalo so akusinje kungazuthi ngihlulekile ngase sengenda isuke seyikhona le brain disorder lesuke ikhona njengaloku kuchazeka iaddiction ba ngazami ngiyabonga kakhulu mfundisi cishe ngathi uyichaze yavakala kangcono ngiyacabanga nje Nkosi lapha akachaza umfundisi uthi lento noma kuthiwa uyathanza noma awuthanzi kuyenda ufuna uyende ngicabanga ke ukulala nje ukuthi insamba ama ngifike lapha Thongo shothi nayo ngacishe ngithi shothi yale ku addiction ngoba ngifuna ngiyadela ngifuna ngilala ngifuna mfundisi sibuke kakhulu ukuthi ngabe vele inkulu kangakanani lenkinga yeaddiction ngidayithathela ngibhekise kakhulu kulomnyango lokiwo wena we the Correctional Services kuma inmate nje lapha ngekhathi
Siyabonga Mbuyisa, mhlambe umuntu akasho lokho ukuthi kungeda kulolo kushiwo ngibabekhoza umfundisi kwekuthi ungasho kufunze futhi ungede kwekuthi ngilesikhathi umuntu asa dependa esubstancing side kuza khona kuphila. Lokusho ukuthi lo muntu akasakhoni kuphila ngaphandle kokwenda into thide. Ukhuluma indzaba yekulala. Kulala akusi addiction. Kuyingcenye yekuphila ukuthi kufuna uthi ungasebenza bese wenda njani manje uyalala. Kepha once waqala kunatha score kuze ungakhona kulala. Kusho ukuthi wena so addicted kuphi escore kuze ungatokhona kwenda lokho lokufanele. But ke now letha indzaba yokuthi thine njenge correctional services umsebenzi wethu kulungisa nekucondzisa labo lokhanza ukuthi sebavelelwe ngemaphutsa. Nasi kubuka ke buqala lobunengi la kangwane. Labanengi bantu benda buqala baphasi kwetidzakamizwa thide noma ba under an influence of certain substances. Ikakhulukati labantwana labasebancane ngoba mina ngisebenzela khona lapha evula masango la kugcinwe khona bantwana bafana akhona nemantombazane kebhakesi nebafana labanengi kakhulu lokhanza ukuthi benda lamaqala ba under the influence of lama substances. So ukhanza ukuthi labantwana basakhoni lokuyekela lokubhema akasakhoni lokuyekela lokunatha lotshwala uqale kancane lento but nanga akhanza ukuthi ekhaba amuphi imali yekugwenda but nanga sakhoni ukuyekela ekhase kude nale mali ukuthi bamnike atokhona ku service lama cravings the addiction yakhe. So uqala lo mfana soyoganga ngoba ufuna kufida nayi addict yakhe lanayo yokuthi ngifuna titsakamizwa manje ngithi imali yetitsakamizwa sengigcina sengiyoganga ngaleyo ndlela. So lo lizinga le addiction lifake kakhulu sandla etindzabeni debucala. Kukhona iaddiction ke babembuyisa kumcoka ukuthi sishi addiction yetitsakamizwa but labanye they are addicted even etindzabeni tekulalana. Ube addicted into sex ube umncane ukhanza ukuthi mfana so uyavalelwa endlini uyakhiyelwa kodwa uyafohla uyofuna naku lesengasakhona ukuphila ngako. Lenye addict leyingodi kulamalanga lesiye siyibone sakhulumisa abafana iaddict ye masturbation that is also addict because yona nje ingodi ngoba uyenda uwedwana kude nami lokubonako awukhoni ke vele kusitakala kulelo hlangothi Mbuyisa. Ngose ngiyabonga kakhulu so ubalile lama addictions lokhuluma ngawo lengifisa kuva mfundisi wami ngifisa kuva kuthola ukuthi ngabe atriggerishwa yini noma ke asuka phi ithini le root ya legcine isilindele kwekuthi bese sithi hayi so addicted nangundu nanga. Siyabonga kakhulu Mbuyisa. Na unganaka tonke letinto ungathi tine pattern. Nakachaza nje umlangeni ufike wachaza indzaba maybe watsinza la khona faka khona substance kuthi khona lo umuntu loba addicted to substance wasuka lapho wangena ku behavioral addiction. Now ngiloku ke manje ke lo sekungathi kuyinkinganyana ke kona because now le behavioral yona akusiko njenge ukuthi lo muntu uyenda nebantu uyayenda ayedwana. That means whatever lokungatriggerisha la akusiko lokufaka abantu but ngilokufaka umuntu. Eqaleni ngeke ngathinza nenzaba yokuthi kuyahambelana nemiqondo. Now anytime umuntu enda into kuna lama substance kunento la releaseako lemcondweni wakhe lokuthiwa i-pleasure noma nakulabantu bese bathi high. Lokuba high into lemnanzi angithi. Now kubese kwakha i-desire to repeat the same thing. Now as you repeat the same thing that is where sekungena nakulokuthiwa yini i-addiction. Uthi umlangeni lana umuntu ugcine sekanendvolela ngekhathi lemenda ukuthi angaza gange to support the habit. So when tiwa ngilokho ngekhathi manje is feeding what the addiction. Now when we speak of triggers lokunye lokuba khona it is the environment. Lo mntwana noma lo mlomdzala lakiyo. The environment lokusho ukuthi kukhulele enzaweni lethide lo munye could lead lo mntwana loyo noma loyo muntu athikande sekangene ku substance abuse because ukhula usurrounded ngale nzawo uyayibona lento le kanjani. Kulabanye it can be psychological factors stress lezo stress samle kunaso the anxiety depression mental disorder kunento lesenginika inkinga and I want to suppress that thing. As I suppress that thing I take something lengasabonakala kanzile lengikuthathako sekuguquka kuyangibusa mina kuyangihola
nase kungihola kona ke sekutagcine kungithuma ke manje uthi nyalo salungipha ke manje cha ngikuva kahle mfundisi mhlawumbe sitawuqhubeka kungako ukhanze ukuthi labanye Nkosi nakathatha le substance layithathako wagcina sathi ukuthi awusati isimo sami lengiso nangongena ekucathulweni intami mhlambe ungayibona lento labanye bamsa ukuthi hayi usesemncane mfana wami udathi ungakhula utawubona ukuthi hayi kufanele ngibheme ngiyabekisa ngebhema kufanele nginathe ngifisa ke kuthola lapha emfundisi ukuthi ngabe akhona invele ema emotional and psychological effect ayo le addiction ngeke ahlala ngabi khona Mbuyisa because into lesikhuluma ngayo into lekabi into lengasiko kahle usathinza leyo nje ukuthi awusati isimo sami ngake ngaba nalomunye client X loba akathi angumntwana lo mntwana uthi ngaqala kuthatha insangu ngoba babe namake bayalwa landlini ngiva buhlungu kubona make wami nababe balwa ikakhulu babe ushaya abantu manje make uthi ke lo mntwana bangani bami bangifaka ukuthi nangibhema insangu ngidathi ngayibhema bese tiyangishaya ngiyalala uthi ke ngayicala lento kancane sengize ngifike esigabeni angisakhoni kulala ngingakabhemi ini manje lensa but uyakubona ukuthi lo muntu uqale njani uqaliswe ukuthi ngibalekela kuva buhlungu bekubona abatali bami bahluku bedana ngaleso zathu kumqoka Mbuyisa noma singayijaka siyigijimisa kumqoka kubuka ukuthi yini lethethe abantu abethu yababeka labakhona singase sibasika njani le situation yini lemqoka le yebo bakhona abantu alokhanza ukuthi it's just peer pressure but bakhona abantu alokhanza ukuthi uzama kubalekela na stress lasivedile umfundisi course uzama kubalekela so thatha le ditsakamiza as a coping mechanism nguva kahle yekubalekela a certain situation kungaba ipressure etinqwathi esikolweni evela omnye ngathi yathi ngqono ngibheme so kunto efincane lefuna sithi buke but vele emqondweni lo mfana kutawugcine kumlimata ngoba le substance lesikhuluma ngayo ayisiko kahle lamtimbeni walo muntu onke lama substances yasekubekisa ungakhuluma ngensangu ukhuluma igwayilo zelibhaliwe ukuthi alisibo lebantu labaneminya kulese bhayithi smoking is not good so lokusho kona ukuthi vele lento umtimba wemuntu kugcina kwenta njani manje kulimata so ngithi ke le psychological impact ikhona emotional ikhona ngoba ugcina songasakhona kuba nebudlalo lobukahle nebatali nanebantu emangweni awusimva makuthemba umuntu lo addicted etitsakamizweni empilweni cha ngiyabonga kakhulu mfundisi mhlambe singakaye etitolo lapha mfundisi sibona kakhulu bantu labasha bawela kakhulu kunatitsakameva mhlambe sibale ama drugs sibale etshwala sibale bo gambling sibale bo pornography ngekubuka kwakho nisenda lemisebenzi sabakhansela kubangwa yini lento ngoma lento ungathi abantu bayicela basebancane bakhulwe nayo igcine bese seyiba netimphanze seyiyanza kuyevakala Mbuyisa siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi ikahle futhi nasitayibuka lapho ngoba njengalo sicetha ukukhuluma nyalo ukuthi awumhlambeni singasikhuluma ngeaddiction but asesibuka nala iqhamuka khona kuliqiniso ukuthi ikhona ipeer pressure leba khona kubambana ngiyakhumbula ukuthi nami ngaya ngathi khanza sengingilomunye lo ke wabanjwa kimi kwakuyipeer pressure nje kwakungasiko lokunye kwakuthi ngibone bani enda kwekuthi naw kwakhanzakala ukuthi nase ngigwenda sengigcine sengiaddicted but also now lesikubonaka ukukhula kakhulu kwe-technology ukugijima kakhulu kwe-technology kanzi sekunana igap ye-parenting ikakhulu kulaba labancane now ezikunyuka le technology lesikhathi lesiningi sispendwa kuma-gadgets the gadgets influence kakhulu labantwana they are parented by gadgets and nebatali anikho semsebenzini dali akekho semsebenzini so whatever lakuthola kolomvana ngoba even ne gadget uyaba addicted to a gadget yabona nasikhuluma ngabo pornography akusindvo leliqhamuka engqondweni yinto la ibukelako yabona there's no time ekhaya kude lokuthi lesikhathi lesi maybe sekuthi uhletila na ubukela in and kude nale parenting in terms of ukuthi yebo ke so uyakubuka lokubukako yini lokubukako ngiyakwadi yini mina njengemntali now these things affect the mind
once it affects the mind itawuguqula lo mntwana ungakamboni ukuthi lo mntwana sekunendvo la yendako manje. Most of lama drugs abantwana laba bawatrayako bawatrya bawabona from the gadgets and then bese bayowatrya basina bawatrya ukhanze ukuthi sebayahungeka sebabanjwa nginati timonati lebabambako. Kusamfundisi ngiyabonga kakhulu nasisakhula sibukela iwrestling kwakunemagama lebekabhalwa lapha ukuthi don't try this at home. Sekuyamangalisa ke lamuhla ukhanze ukuthi umuntu sofuna kuzama ngempilo yakhe naku lokhanza ukuthi sokubukela kule gadget. Nasibuye etitolo siyawubuka nje ukuthi ngabe ema families nemasonto angasisita kanjani phela ukuthi sikhone kulwa nema addictions noma akhone kubona ema early signs ayo le addiction njengoba sesikhulumile ukuthi bantwana bahlala kakhulu kuma gadgets. Hlala nathi simbukele ungahambe. Sitshela kumukele thatha kakhulu thini bandla sibuka nje bungoti bema addictions ukhona lapha umfundisi Khoza uhambisana naye umfundisi Dlamini Nkosi lenza bese sikhulumako leti tibhlungu lesinye isikhathi siyakhuluma ngcono nisebenza nabo labantwana niyabakhansela futhi lesisikhathi nikhansela nabantu labadzala futhi because le addiction ngicabanga ukuthi nje uma ashilo lapha Mr Khoza ukuthi icala ine pattern ukuthi isuka la ibheka la iyele lengifuna ukuthi sikubuke lapha Nkosi ukuthi ngabe emasonto nemindeni ingasisita kanjani babe kubona ema early signs kunaba abantwana lokhanza ukuthi sesibabona thina seba addicted labanye bagcine bahlanya futhi emfundisi. Siyabonga kakhulu Mbuyisa. Uteka yona sine siyi correctional kusebenza kwethu sisebenza ngekusita sive. Asite inzawo la singathi sesakhe emakhaya khona ebantu. Okay. So vele nawuthinza indzaba emasondo nemindeni ukuthi ngasisita njani siyajabula because indzaba yekurehabilitate umuntu rehabilitation is all about kusebenzisana nalomuntu lo waletha lo mntwana kuphi manje emhlabeni naleti hlobo tabani manje talomuntu kulukhuni kusebenza kuguqula umuntu nangabe laba bakubolo umuntu babonakala badedela emuva. Asikubeke nje baleni Mbuyisa ukuthi lisondo lingayadlala inzima lenkulu. Sekuthi kubuhlungu lengidawukusho nyalo ngoba nami ngilomnyoyo bashumayela. Esontweni sekunengi lesikhanza ukuthi siba busy ngako. Kugcine sekulokunye sekunanganakeki lokunye lokufuna kube mcokwa nako. Sibe busy ngekwenta tinto letinye khanze ukuthi le part nje le singathi haya sithandazelene kanti kahle kuyithandazela phinze bese uhlala phansi uyayikhulumisa ngoba uthi ungamthandazela umuntu bese uhlala phansi wenda njani manje uyamkhulumisa. So emasondo nemindeni bangasisita ngekuthi lemakhaya phela sitholeni lesikhathi nalabantwana sitholeni lesikhathi sekuhlala njengemndeni nikhulume kanye kanye thina vele ngala esontweni kunengi lesekwendekile kwakhanza ukuthi sekucompromise lesikhathi semindeni ngakubekisela ngiyengibekise ngawo lento la lisondo kulamalanga libhizi kakhulu. Monday kusesontweni kuyashunyayelwa, Tuesday siyathandaza, ngalesithathu prayer and fasting, ngalesine bomake basenthabeni, ngalesihlanu all night prayer, ngemgcibelo ibaby shower ibridal shower imishado konke lo kude sikhathi sani manje sebantwana. Lisondo nemindeni umango ungasita ngekuthi asesisakheni isikhathi sebantwana. Bantu bethu sibabona sekuna 4 years umntwana aqala kubhema ngoba awude lesikhathi nabo ubhizi. Ngiyathi futhi ukuthi ubhizi ngekuzama kusita bona labantwana ukuthi baye esikolweni bagcoke benda lokho naloko but yithuba busy ngaloko sakhe sikhathi nemntana hlala phansi naye nicoce naye utawubona ngoba nalomlomo uyambona umntwana lo mntwana soqala ekubhema nesimele usive netandla ubone ukuthi sekhwalo kumshisako utakubona nini lokho nangabe ude esikhathi nalomntana Mbuyisa. Cha ngiyabonga kakhulu Nkosi wakwakhuluma ngalinye ilanga sikhona lana wathi inginga abatali babanika imali lenengi bantwana ukhanza siya bayidzingi le mali sogcina lo mntwana siyothenga dona letsakamiva. Ngiyafisa Mr Khoza mfundisi wami singene kunaye spiritual part
kwekuthi ingabe vele nje masikhuluma ngayo le ma dangers of addiction ingabe kukhona yini kungena spiritual ukuthi mhlambe sekunemimoya lekhona la kuze kuthi mhlambe iyakuphusha nawe kwekuthi ugcine ungeniqhubeke kakhulu kuledzakameva noma lokho mbo pornography noma bona bo gambling kuthi hayi sokuxutshwa ngumoya wena awusathambeli wena wedwana. Cha siyabonga Mbuyisa. Liqiniso lithi phela Sathana uthatha lithuba. Okay. Angabona iwindow utawungena ngayo futhi noma ngayincane kanganani indzawo. Sathana yena angabona kancane sowungenile. Now lenkinga ke lesiba nayo lekufuna siyadi ukuthi vele kwaze kwaba khona lokhona Sathana takusebenzisa ukuthi maybe sale abulala ngoba inudelelo kuphela kutoweba abese uyabulala ngithi. But lengifuna ukuthi sikuconze nanaku lengifuna ukuthi siphinde sikunamathelise nakulokucedzwa kusho ngidlamini ukuthi there is something lesingakwenda silibandla kwecala ngiloko ukuthi asibuye ngebumcoka bayo imindeni ayibe mcoka lemindeni ithi mcoka libandla aliphinze ligucuke libe yindzawo le safe yabo bonke bantu. Okay. Ngeke siubeke eceleni umthandazo. We do need prayer. The word strictly states ukuthi kutotonke timo lesiyawubhekana nato siyawungena evini siyawungena emkhulekweni. But lokunye lekufuna bese sisaku neglect it is also the medical side of kusita umuntu losabambekile. Singabe sikubuka emoyeni kuphela ngoba nalo lo utawusita lo muntu ungiyabekisa ngikhoza uyikhansela mose ungumfundisi uyakholwa so yini bese ngathi sifuna ukuhlukanisa so la asiqonze lokuthi umuntu nasabambekile kungaba ngumoya. Prayer will be needed, the word will be needed, counseling will be needed, spiritually and psychologically counseling will be needed ukuthi lo muntu loyo aphume. Lo munye will also need what you call a medical detox because lesinye isikhathi sekungenile la ngekhathi emtimbeni wakhe sekudinga manje lokuthi kukhokhwe the substances before we can even begin any other method lesingathi simsita ngayo. Le medical detox is very much important Mbuyisi. Cha ngiyabonga kakhulu mfundisi ngilobe ngithi ngifuna ukubuta lokuthi ngabe vele le recovering stage possible yini without professional help so uchazile umfundisi lokuthi hayi kufuneka ukuthi uhambe naligaba nathi mhlambe mfundisi ungasisida ngema steps la practical kwekuthi na usawuthi itholile phela wena wa realize nawe ukuthi hayi ngi addicted noma senimfike namsita lo muntu noma kulapha ngekhathi correctional seseniyafika lo muntu seniyamsita nithatha maphi ema practical steps atokhona nembukeli lapha ekhaya lothi hayi yathi nanga umntana mane ngiyafisa kumsita kunaku lokumphetha. Babe Mbuyisa siyabonga. Kusita umuntu uqala ngekuthenini ubuke ukuthi yini leyende lo muntu wafika la. Okay. Angeke umsite umuntu ungadi kwekuthi ufike njani la. Lokubhlungu ukuthi nasita umuntu esikhathini letiningi thine nje njenge correctional. Nasita umuntu siqala ekuthenini sibuke the contributing factors kule behavior. Sibuke lemithelela kuloku lo mfana lagcina afike kuko noma lo muntu logcina asesengekhathi afike kuko. Thina sisebenza kwekuthi kithi kunasibo psychology, kunabo social work, bese kuba nathi bo chaplain. Phindze futhi kube ne-wing yaka education. Kube ne-wing letawufundisa ini manje ema skills. Solo sizama kusita lo muntu. But lo psychology uyawuthi afune kubuka deeper kwekuthi lo muntu ukhule njani, umkhulisa kuphi, ukhula nabani, ulimala kuphi lokumbangela zafike la. So kwekucala lokho lesithi asikubeke kube sebaleni ukuthi it's one of the step lekufuna siyithathe and uyakubona nasomsita lo muntu uthi oh lo muntu walimala ukuthi akakhuliswa ngibabe wakhe ukhule ahlala emntini noma ukhule ne-stepmother akhula ahlukubeteka weva ngathi ngingenda nako ukuze ngibalekele nabhlungu lenginabo so kumcokwa lokho bese ke sesiyangena ekuthenini sesimenda lo muntu naye uyabona lokuthi maye ungilimele ngithi ngalusido la. Amen. Bese ke sesiyaqala ke ukuthi sesiyamtshela ke ukuthi kuze uphume ke kuloku sekudinga ke uthathe na indlela naye wende naku nanako but nalapho
na kaphuma umuntu kulento eaddictive ufuna kube nento laphumela kuyo ngoba umkhuba utawu replace ngalomunye umkhuba ngeke nje bese uyekela so yena awu Nkosi yami ngiyabonga kakhulu lento engikhumbuta ngesikhathi Jesu wakhipha emadimoni akaphumanga nje ahlala nje aphuma ahamba ngene ingulube tangenelwandle ukuthi vele lento vele ifuna iphume ihambe iye somewhere bafundisi bami isikhathi sami sesiyangishaya but ngiyafisa mfundisi kunala ngumbukeli lapha ekhaya lo mbukeli uyasafarisha noma uyastrugglisha silently uke wakhuluma laba wakhuluma ngabo masturbation ukuthi into longabonwa ngumuntu kani lento ikabi iseyakhlupa lo munye esophila ngathi lempilo nje vele inormal la khona ngiyacela mfundisi ukuthi umuphe nje advice siyabonga Mbuyisa kwecala kuye umbukeli lesingakusho ukuthi lithemba likhona ngoba kodwa umuntu lo yake akhona kwenta lutho alahlekelwe lithemba okay hope is there nale shame layivako nyalo about lokula kwendako is not the end okay lesingakusho ukuthi ngivamsile kusho Mbuyisa ukuthi lo babe lo hledila nyala khuluma nalombukeli wathi kahle ukuthi yini kuba addicted wathi kahle ukuthi yini kubhema insangu ungakhona ukuyiyekela wathi kahle ukuthi yini kunatha tshwala wathi kahle kwenda konke lokunye lokuningi loku under addiction but namhla ngihledila angise addicted ngamanje kuthiwe ngaddicted ekufundzeni live la ngoLongolo but I'm not addicted and akusuye amandla ami so lithemba likhona umuntu akakhulume umuntu akathola lisito utawusita amen Nkosi sekuna 30 seconds ngicela ukunika uvalise kumbukeli umbukeli singavalelisa ngekusho nje ukuthi kude simo lesikhona leside isolution mina ngathi sukuma ufunela usito futhi nalabahlala nawe ababone ukuthi uyalidzinga lisito bakhone ukukusida ngumtali ungilo addicted ungilonjani sukuma likhona lisito amen babukele ekhaya ke sanitivele kubantu labadzala la laba basisita sithathe lethuba nje sibonge kakhulu kuwe ekhaya mbukeli kuthi bonga sipha indlebe kuthi lamhla usibukele kuna kulesikhuluma ngako lengikholwa kombukeli ukuthi kukhona lokutholile and futhi utawusitakala ungafi wedwa sikhona sonke ngaleka lokho ngibonga kakhulu abantu abadzala kusihlonipha nje sokumsakade ukuthi bangeta lamuhla betosherishela nalwadi lolukhulu kangaka sibonge kakhulu nalala abachamuka khona baphathi siyabonga kakhulu ngaleka lokho Nkosi Mbuyisa ngithi akube kuhle emakhaya uNkulunkulu emusa uNkulunkulu ekuthando akasiphathe sonke nisale kahle Siyakubiza ngonyama sithi Jesuke likhulu awuye Jesuke